Karia mwakoyo rirugamiriro ni kabuni ya Royal Media Services na ritavanitio nginyagia matura-ini. Julius Karithi wa Munene ni ũratariria. Cukuru-ini wa University wa Dedan Kimathi kaunti-ini ya Nyeri kumahenya kaunti-ini no majiririe itanya rigucokaniria kigina gia kurugamirira arwaru a murimu wa ngoro. The Sisters of Mercy philosophy, vision, mission and values strive to address the marginalized in our society, and for close to 20 years now, the matter has always united and brought us together. Muthikafu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese nene ya Nyeri Anthony Muheria ni uruguriti henya riri mwena uyu ritana riake rikihinyiriria bata wa guthurima mirimu ya ngoro na itimiria andu ethi hari kuhonokia mioyo. For me, ufurahia kuona someone's life iko better all amesaidiwa. I want to thank the administration of Tala Girls for this great opportunity that they have given us to join in this. Thank you. Aria managuneka na uteithio wa ihenya riri ni marahite wega wario aria manyitete itemi kuma cukuru itiganite magikenerera mweke uyu. Alifanywa hiyo mpasuaji ya moyo akiwa na mwaka moja na miezi 4. Sasa anaendelea vizuri. Sasa kwa miaka 4 na miezi 5. Sasa naona akiendelea vizuri. Ndio na support hii mata run. Ninasema Mungu aendelee na kuwabariki, waendelee na kusupport juu imenisaidia sana kama mzazi. I am here to present Matahatran. I wish to be in Matahatran every year. Today we are here for Matahatran to help a needy child, and we are so happy to be here. Mahenya maya matafanitio nyitanire na kabuni ya Royal Media Services na kuma majiririo ciana itanyihire ngirinya nigunekete na uteithio wa kurigitwo murimu wa ngoro. This is a very noble cause for our nation, because who knows what this child will turn out to be in future. Your benevolence can never be quantified, but we will continuously pray that God bless and reward your generosity. Ikerekaria mwaka uyu riongerirwo mucamo wa mwanya ni gutafanirio kaunti-ini itiganite iria ni hamwe na Kisumu, Machakos, Meru, Nyeri na Nairobi. Fotera Inoro TV. Jitago Julius Karithi wa Munene. Ikereka ria 15 ria mahenya ma Henry Wanyoike ni ritafanitio ona gutika rita riri riandikithitio o atengeri anini. Ihenya riri ricenjeirio ajira kuona farafara iria atengeri mahuthagira na ukabere ni hindi irathie na mbere na gukorwo igiakwo. Namba ya atengeri aria meyandikithagia gukorwo makienyera ihenya ria Henry Wanyoike marathon ithiite na mbere kunyihanyiha kuona matikoretwo makiona andu kana kambuni cia kumanyitirira. Nitugetie ati ni kwehera meherete ni ati ni ure gukura ko tukuritu na ni magetie kuuka na njire mwe kana eri ingi kuri maheanite indo kuri maheanite ibia ugo tutigiwa na kuri maheanite nginya meciria tukoiga ni tugeretie muno tutigwe he mundu no mubiheretie ni ati ni gukorwa ati support ria na kureho miake ya hau kabere igakorwo nyinyi ni undu wa mikire ya maundu na uria maica mathiete magite goro na nikio ria hinya tugeria muno kurihia mbia iria nyinyi muno gukira mahenya maria mangi mothe. Riri ari ikereka ria 15 ria mahenya maya gutafanio aruto wa cukuru niyo aingi matengerete atengeri ngothi makiuga makoretwo marekereirio ni bodi ya mahenya. Napenda waangalie under 20, wengi wanadanganya miaka sana kwa sababu si under 20 tuko na challenge sana, kwa hivyo waangalie under 20 sisi vijana wadogo. Na lakini asiko kwa ile standard ambayo inafaa. Tungependa serikali itufanyie vizuri, tujengee viwanja ya kutosha ili na sisi tuweze kufanya mazoezi ya kutosha. Tugenda matugorekere iwaja, matuhe gosha mazoezi na matugorekere camps, training camps. Jinaona kwa masomo I'm not good, but kwa kukimbia naweza kimbia, naweza endelea hivyo. Matumaini yako?
Ahotani a mahenya maya matugitwo na ngoga na marauga mahenya ta maya ni makumateithiriria kwihariria wega mbitikaini itiganite cia mwaka uyu. Arimu aria meguku makona ciana ici na aria mako coaches aria meguku icagi-ini nigetha mote gukura na iheo na tote guthondeka nginyo na mbeu njega ikithiranagio mahenya matirabatara uhuthire ndawa. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gekunga wa Kariuki. Timu ya mufira wa maguru ya AP ya Bomet no ithiete na mbere na gutongoria kihitano-ini ya kuigira ligi-ini ya KPL thutha wa kuma draw ya gifogo gwa kifogo na timu ya Fortune ya county ya Kirinyaga. Nibitikariye iguthakagirwo kiharo-ini kia General Kasam mwena wa Kianyaga Gicogo na o timu ni matheire point imwe gukinyeria leo timu ya AP Bomet niyo itongoretie bitika-ini cia division ya keri na point 57 nayo timu ya Fortune karumirira na point 54. Sinda ni center referee. Center referee ndiye alikuwa mwenye hiyo shinda yote. Kwa maana hata alikuja amechelewa. Kwa hivyo alikuwa anatakiwa awe kwa pre-match, si ndio? Akachelewa. Kuja mpira ameangalia mpira kwa ofisi mpira one-sided. One-sided, hiyo game imeenda vile alikuwa amepanga. Na yeye mwenyewe alikuwa anaona yeye mwenyewe hao watu wanatafuta ndiro. Dakika ya mwisho ndio anakuja kulipisa mtu saira mpira inaisha. Kama angekuwa fair angeanza mambo ya kufiti mpira kutoka first minute. Nashukuru Mungu game imekuwa mzuri, vijana tactical vile tulikuwa tumepanga wameapproach vizuri. Though imekuwa kidogo referee amekuwa pande mwingine, hajakuwa fair kidogo, lakini tunashukuru Mungu kwa hiyo draw. Hiyo draw moja imetusaidia point moja hiyo, bado kwa ile position yao bado kwa pale. So we are focusing on the next match against Zoo. So nashukuru vijana, napongeza sana kwa kazi nzuri ya mfanya. Okay, mimi naambia vijana wangu ni normal game tu, ni 3 points as any like other matches. So wasiweke pressure sana. Pressure ilikuwa ni kwa hawa team ya home team. Kwa sababu hao ndo number 2 wanatafuta kutushinda ili waweze kufika kwa hiyo position, waweze kuchukua position yetu. Lakini tactically vijana wetu wamebehave vizuri. Pressure ilikuwa kwa wale. So nashukuru vijana wetu sana. Ni gatho cia mwanya muno makiria ni gukorwo mitambo-ini ya Inoro TV hau niho turatirihira mutamburuko witu wa muthenya wa umuthi nigetha mathaa macio mangi tugikuhe kamweke ga gukorwo thii na mbere na kwirorera tabarira iria tukoragwo tukuhariria. Ni wega tutwarikereria haha tuko tukiingira wirekererie na ni wega wirekererie ndagika ino na kwirekereria tukuga ati ume mucii gwaku na wirekererie rio hau mucii-ini. Kinyanjui we urerekereria we mwena uriku? Okay, ona Kinyanjui na njira arathie mucii mwerekereri wakwa niwe ndirashuku kidogo tondu no mwana kamunini etagwo Brendan Dubai. Ndiramenya wega auma haha arathie mwena uriku na no wega. Gwenda kwamba gutambura andu aria othe me mitambo-ini othe kuma ituri-ini ciothe cia bururi na makiria andu aria maikangitie matuko, andu aria makinyite level ya gwitwo show ni nie. Okay, na mami witu ni njui ni erorera twatinda handu nao muthenya wa muthi na na keneta go shosho no ndrari horo wa mundu kurireire gwitwo nenie shosho na he mutumia umwe kuria mwena wa Gatundu South witagwo Dama, mutumia wa bata muno makiria ya mwanake wake egucera kwa mucii ni amutugagira irigo akamwira riri twarira wa koraya tumaga mwanake witagwo Kongo Smart na Kongo Smart muthenya wa umuthi ni birthday yake koguo kwendithiriria birthday njega muno makiria no Kongo da kwendithiriria birthday ni tondu wa gitio ya shosho na tumarigo shosho Dama. Thank you muno makiria ona shosho wanyu hari uri mwire ndamugeithia muno makiria. Reka tucemanie muthenya ungi muroraria wega raikara ngiri murangira inyui na family cianyu mutauri witu na njira ciko ni Stanley Kinyanjui njitagwo Ken wa Kuraya ngurikanie we mundu wa bata.